Macam mana kita mau withdraw gap kita? Senang saja tuan-puan. Mau withdraw gap ni, tuan-puan tengok dekat sini. Katakanlah saya mau keluarkan 22 gram. Saya boleh keluarkan dalam bentuk apa pun yang saya mau. Saya boleh pilih. Okay? Item-item ni ada kat sini. Dalam bentuk dinar kah, dalam bentuk gram kah, item besar kah, item kecil kah. Yang penting satu saja, gram emas cukup untuk kita keluarkan. Dan bila kita keluarkan gram emas kita ni, daripada account gap ni, dalam bentuk apa-apa pun yang kita mahu, macam ni kan. Kita ada dua pilihan. Kalau kita mahu public gold postkan ke rumah kita, dengan pos yang berinsurans, kita kena pilih item 21.25 gram ke bawah. Kalau kita pilih item atas daripada 21.25 gram, kita tak ada pilihan, melainkan kita kena pergi buat appointment dan collect emas tu dekat public gold. Jadi, kalau kita mau withdraw, ada dua charges yang kita akan dikenakan kalau item tu 21.25 gram ke bawah. Iaitu apa? Satu, kos pos. Dan kos pos ni tak mahal. Dia ada dia punya jadual. Tak mahal pun tuan-puan. RM10, RM15 macam tu lah. RM10 lebih kurang RM20. Ikut gram-gram dia. Kalau Sabah Sarawak, RM20, RM25. Sabah Sarawak macam biasalah, mahal sikit lah. Tinggi sikit harga dia. Satu lagi gold premium. Gold premium ni adalah kos pengurusan. Tapi tak mahal. Okay. Saya bagi contoh gold premium dia apa. Katakan kita mau keluar item 10 gram. Dia kena charge RM15. Itu saja. Dua saja charge dia. Tapi kalau kita mau ambil item yang atas daripada 21.25 gram, kita kena pergi branch, dia dah kenakan kos pos lah. Jadi satu saja charges kita kena. Apa? Gold premium tadi tu. Kalau kita mau keluarkan 1 gram, RM15. Kalau kita mau keluarkan 5 gram, RM10. Lagi besar item tu lagi murah per gram dia. Okay? So itu cara withdraw, dan nanti insyaAllah dalam tempoh 1 minggu tu kita boleh dapatlah emas kita.